کە داوامان کردو لە ئەنجومەنی وەزیران دەست بکەینەوە بە پێدانی قەرزی بچووک بە گەنجان. پەکێکێ حەف بارەگهێن خوا لە ناوا شنگالێ ڤاڵاکردنە. چەفکانیەکێ ژە پۆلیسên فederالên Iraqê بۆ کوردستان 24 گوت. ئەڤروکیا ڕۆژا دووشەمبیە پارتیا کارکەرên کوردستانê پەکێکێ حەفت جەه لە ناوا شنگالێ ڤاڵاکردنە. پرانیاوان دبستان بوون. وی چافکانی گوتیە ڤاڵاکردناوان جیهان بەشێکە ژێ پرۆسەیە بجەهکردنا ڕێکەفتنا ئاساییکردنا ڕەوشا شنگالێ ئارمان ژێ دەرکردنا گرۆپên چەکدارە ژناف باژار. هێژان لە سەرێ مژارێ mêvanekê min heye berês Mîrza Xelef fermanda li fermandariya Şingalê ji şerfedînê digelmide. Berês Mîrza tu bi xêr hatiye Kurdistan 24. Ji nava 11 hêz û aliyên cuda serçavên min heft gropên çekdar çendan alayên xwe li Şingalê li ser avahiyên xwe daxistine xwarê. Belê, belê. وەکو پێزانینێت گۆگەهشتینە بەردەستێما ڕۆژە هەندێک بارەگایت هێزێت نەیت شەرعی ئانینە خوارێ بێگومان هیچ تەمانە بارەگایت حکومی لە دەستێوان هێزادە هیچ تەمانە خالی نەکرینە. کینە ئەو هێزن و ئامادە نینن ئاڵای خۆدا بخن لە شنگالێ مەرجێنوان چنە؟ خۆدو هێز مەرجێدوانجی ئەوان هێزی سەر ئەردێنەوە هەنا و بیژن نەمەتخوازن هێزێت مەژی شەرعی بێن سەر حکوومەتە عێراقێ و هیچ ئامادە نینن ئەوان بارەگایەت حکومی چۆل بکن. ئەو هێز چەکدارینە یان سیاسی؟ چەکداری ژیل ناواندا هەنە و سیاسی ژیل ناواندا هەنا. تو چی دقیق بێژی ئەو کینە ئەگەر ممکن بیت؟ ئەوە دوادەحن لەسەر ئەردێ هێزێت گۆرڤێ ئەتیفاقیە نەت شەرعی لازم بارەگایت خوار سنتەرێ باژارێ شنگالێ چۆل بکەن ئەوێن هێزێت حەشدا گروپ گەلک هەنا. ئەگەر بڤی حاڵی بچە و ئەو هێز ئامادە نەبن ئاڵاین خۆدانن لە گوڕی ڕێکەفتنێ پێنگاوان پاوێنە پێش. برایاتە هێزن پۆلیسên فederال ku çarlî wa hatine Şingalê hûn weke fermandariya Êzîdxanê reaksiyona we hemberî wan dê çi be? İnşallah hîvîdarin hiç muşkilek rûnedam hîvîdarin pişikilekî aştiyana evan baragaya çol bikin û ji nava senterê bajêr derkevin û em vê itîfaqiyê re sedî sed em hîvîdarin ev itîfaqî zû û tirîn wext vê cîbecî kirin. Hêzên yebejê hemî herî dawî gotine polîsên federalên Iraqê gava me got em alayên xwe danaxin em baregehan çol nakin li hemberî me tu tiştek negot û xwe bêdeng kirin. Rastiya vê mijarê çi ye? Ew dîv pêzanînê ma îrojî kombûnê wan hena wem hêvîdarin bigihine hellekê û ev barega bêne çol kirin û ji nav bajarê Şingalê derkevin. ئەو هێزên پۆلیسên çarlî wa hatine Şingalê hemû jî erebin di nava wan da Kurd nînin êzidî nînin ew rêkeftina hatiye kirin behsaweyekê dikin ku zêdetir ji 2500 êzidiyan xelkê Şingalê û yên ku derbeder bûn yanî erkdar bikin weke polîs û hêzên emnî. Hûn dizanin çi zanyariyên we hene kengî ev ê dibête cêbecêkirin? Ew hîç zanariyet melser nînin û hîç nehatiye cîbecîkirin ew xetwa hîç dest pê negiriye. Hewa zanyarî hene dê dest pê bike yan na? Em hêvîdarin de 2500 jî îkê meşxelkê Şingalê re me dixwest 5000 heta 7000 xortêt êzidiyaş xortêt Şingaliya hatbana wergirtin wekû polîs wekû cêşa Iraqê li ser mandûma emniya Iraqê. Başe divan şert û mercan da xelkê Şingalê ewên ku zêdetir bi sedan hizaran anha derbederin ji dervey Şingalê ne. Hazirin vegerine ve ser mal û halên xwe ew lehya wan dê parastî be bi hizûra bi hizûra wê hêzê wê polîsên federal? Wextê got
وەختێک و وەضعی ئەمنی باش بوو سەدی سەد خەڵکێمە بێگومانی ئامادەیە vەگەریە سەر جیهوارێ خۆ. li gorî wê rêkeftina hatiyekirin dibêjin heta nava mehekê yan jî pêşî serê salê divê ku hemû xalên wê bêne bicihkirin. Heta niha dû xal di qunaxa cêbecêkirinê dane. Hûn çaverêtken bi temamî ev rêkeftina heta tengî bête cêbecêkirin. وەڵا ئەم چاوەڕێتکردن بزووترین وەخت بێنە جیبەجیکردن. ژنەوە هەتا سەرێ ساڵێ ئەم هیڤیدارن جیبەجی ببێ سەدا سەد گودا خەڵکێ مەژیش بێ خۆلیسەریە ژبان معاناتە خەڵاس ببێ. ڕاستیەک هەیە لەسەر ئاستێ مەدیای گەلک تێتە بەحەسکردن بەڕێز فەرماندا دەبێژن ممکنە شەڕێکێ چەکداری لە شنگاڵی دیسا چێ ببە. دناوە دلێ خەلکێوێدا ترسەکێ مازن چێبووە ji derbedarbûn ser derbedarbûnê hûn li qadê li meydanê ne hewa çi zanyarî derheqê vê mijarê hene rast e gelo yanî mijar wê yekê dixwaze ku derbasî şerekê çekdarî bibe نا ئیشەڵە ئەم هیڤیدارن شەڕ ڕوو نەدا لێن شەڕێ گۆڕوو بدا نەقەبەڤان هێزێت نەیت شەرعی حکوومەتە عێراقێدا نەل بەرژەوەندیا خەلکێ شنگالێدەیە بێگومان ئەم هەموو دێ زەرەرمەند بن ژوان مشکیلە. لێ ئەو هێزین ku dibêjin me jî xwîn riştiya ji bo azadkirina şingalê û parastina Êzîdxanê em dernakevin alayên xwe danaxin herî dawî divê çi seredariyek digel wan bêkirin. ئەو نەقەبینا وان و حکوومەتە عێراقێدەیە ئەو ئەم هێڤیدارن ب ئاشتیانە ئەوان بارەگایە چۆل بگەن و ئاخا شنگالێ بجیه بهێلێن و ئەم مەمنونێ دوانن بلای ئاخا شنگالێ بجیه بهێلێن. چ زانیاریên hewa hene شنگالیارە باشە belê belê hûn dibêjin şingaliyê ئەم هیڤیدارن کەسێکی lê xelkê کەسێکی بیانی نەیە خۆ شنگالێ نەکە خۆدان. Tamam. Xelkê şingalê bi xwe dibêjin rast e şingaliya me ye Êzîdxaniya me ye cihêba bû kalên me ye wargehê pîrûzê me ye lê ew hêzên li jêr alayên cuda rê nadin em vegerine beser mal û halên xwe. Bû nimûne sala 2014 zêdetir ji 206,000 şingalî derbeder û aware bûn ji wana tenê 20,000 vegeriyane yê din hemû di kempan ne li dihûkê û derdûra dihûkê ji bo vegera wan parastina emniyeta wan. Divê çi bêkirin divê qonaxê da ya ji van aliyan tê xwastin ji bilî derketinê çi ye yani? Erê xala yekê vegeriyana emniyeta şingalê xala didwê vegeriyana îdara şer'î bê nav şingalê kar bike ji berjewendiya xelkê şingalê. Bi reya hewa ew hêzên heyî xala sisiyê ئاواگرنا شنگال خەدەمات تشتێک نینە شنگال خۆلیسەرە شنگال البن معاناتێت مەزن دەدژی. باشە ئەرێ باش gelek spas bû te hêjayê Mîrza Xelef fermandar lê fermandariya şingalê jê şerfedînê li gelm bû. Êvar baş. سوپاس سەرچاوە. 415 kesên dî li Herêma Kurdistanê tûşî vayrûsê koronayê bûn 14 tûjbûyan canê xwe da. Wezareta Tendirustiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihan. Di nava 24 dem jimêrên borî da 415 kesên dî tûşî vayrûsê koronayê bûne herî zêde li dihokê tûjbûne. 14 tûjbûyên vayrûsê canê xwe dane 6 ji wan li Silêmaniyê ne. Her wiha 198 tûjbû çareser bûne ji nîvê zêdetir li Hewlêrê çarebûne. Tenha 96,616 kes li Herêma Kurdistanê tûşî vayrûsê koronayê bûne. 6,363 tûjbû çareser bûne. 3,146 tûjbûyên koronayê canê xwe ji dest daye. Li Rojavayê Kurdistanê jî 6 kesên dî bi